Hello guys, welcome back to my channelnya Upin dan Ipin guys. Oke guys, seperti biasa nih akan memasangkan kepala badut lucu lagi nih guys. Oke guys, pada video kali ini di sini ada badut Donald bebek guys, ada badut si Upin, ada badut Doraemon, dan ada badut LOL nih guys. Sangat lucu-lucu nih sepertinya guys. Oke, sebelum dimulai jangan lupa guys, seperti biasa subscribe dulu ya di channel ini. Oke guys, ayo kita mulai. Akan memasangkan kepala badut LOL dulu nih guys. Let's go guys. Salah guys. Apakah ini pasangannya? Salah juga. Masih salah. Apakah ke sini? Wah, betul guys. Pasangannya badut LOL nih. Wow, lucu ya guys ya. Widih, ternyata dia lagi joget-joget guys di taman bermain. Wow, lucu sekali guys badut LOL-nya. Oke, lanjut nih guys. Akan dipasangkan kepala badut Doraemon nih guys yang warna kuning. Let's go. Apakah ke sini guys? Wow, salah guys, bukan pasangannya. Apakah juga ke sini? Wow, masih salah guys. Wow, badut Doraemonnya sudah terpasangkan guys. Nah, ini baru betul guys. Wadidaw, badut Doraemonnya lagi berjoget-joget aja nih guys di taman. Widih, keren guys. Oke guys, lanjut. Yang ketiga akan memasangkan kepala badut si Upin nih guys. Let's go. Wow, ini baru betul guys, pasangannya kepala badut si Upin nih guys. Wow, keren guys. Wow, ternyata lagi berjoget-joget muter-muter nih guys sama si Upin dan si Ipin tuh sepertinya. Mantap. Oke guys, yang terakhir sekarang akan dipasangkan badut Donald bebek. Let's go. Wih, mantap guys, langsung terpasang karena dia yang terakhir guys. Wih, keren guys, badut Donald bebeknya lagi berjoget-joget sama temannya nih guys. Wah, mantap. Oke guys, kakak pamit undur diri dulu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton video berikutnya ya guys ya. Dadah.